Dobro jutro ljudi, danas je petak, 27.11. Za nas poseban, idemo na put, pripremamo se znači lagano, stvari su već spremne, čekamo mamu da dođe iz grada, otišla je da završi neke stvari i krećemo znači u Ajdinoviće, napravit ću jedan mali blogić. Bićemo tamo do nedelje navečer, tako da ću vam svaki dan praviti neki blog, da vidite kako to izgleda. Evo, stvari su znači spremne. Ovdje su stvari. Znači, ponavljam, čekamo mamu. Mama kad se vrati, mi krećemo na put. Cijelo vrijeme ću vam nešto snimat. Nešto ću vam znači obilježavati, da vidite kako smo mi taj proveli produženi vikend. Ćao. Evo nas krećemo lagano. Mama je stigla. Unosimo stvari znači u auto. Inače mi smo već smo znači bili u Ajdinovićima i tu nam se pravo svidlo, ostavilo je lijep dojam na nas, vidi gume unutra. Moramo da ih iznesemo prvo, da bi mogli stvari da ubacimo. I tako da je bila neka akcija opet na internetu, ja mislim na kupon.ba ili kupi, nemam pojma. Tako da smo ponovo odlučili da idemo, jer to je jedan veliki kompleks, pored bazena, pored kupanja, pored svega. Tu je jedan ogromni kompleks gdje se djeca mogu šetati, gdje djeca mogu hodati, gdje možemo baš provesti porodične trenutke. Jesu skupile stvari ko da idemo ne znam ni ja gdje i na koliko dana. A vrijeme je nešto očajno, ružno, maglovito. Ja to ne volim. Ne volim kišu. Ne volim ovako vrijeme nikako. Znači, ali baš nikako. Evo ga, stvari su spremne i idemo dalje. Javljam vam se iz auta, s puta. Evo, stigla nam je i majka. Vodimo majku isto sa sobom, da i ona provede malo lijepe trenutke. Nani je tamo. Sara, dođi ti vamo kada. Ćao. A ovdje nam je drug. Ovdje drug upravo jede. Može se vidjeti. Ajde da ne brini. Ja, da se majka ne brini da neće biti gladan. Evo ga. Ako da osjeti cijelo jutro nešto zavija, ako da osjeti da idemo na put. I ona. Ari. Ari. Da te snimimo. Dođi. Ari. Ari. Ari, digni glavu. Volim da te ljudi vidi, reci im Jesse, ne mogu reći sad sad jedem. Izvini zlaj, ali reci sad ja jedem. Ja sad jedem. Ajde jedi. I evo nas, hajde da vam javim, da vam snimim jedan kadar iz auta, da vidite atmosferu. Vrijeme je ružno, vrijeme je užasno. Velike su gužve i dalje, znači su neki radovi po cesti, iako su završeni izbori, završeno sve. Non stop nešto kopaju, non stop rovari, ali eto, mi idemo gdje smo se zaputili i to je to. Snimat ću vam dio puta i naravno kad dođemo gore u hotel i ispred hotela snimit ću vam da vidite kako to sve izgleda.
I evo nas, stigli smo napokon, na djeci nema glavi, to je ovaj objekat, jedan od objekata iza mene. Idemo se sad, znači, prijaviti, pa se čujemo dalje. Evo nas, prijavili smo se, dobili smo ključeve. Idemo sad, zaustavite lift, zašto niste zvali lift? Cure, pozdrav. Znači, nalazimo se u Prijedvorju. Tamo je, znači, restoran. Poslije ću vam ja sve to lijepo snimiti. A mogli smo i peške, ne znam što čekamo, lift nije onaj. Pa neću. Neću, evo sačkat ćemo lift. Hajde. Jel stigo lift? Otvaraj se. Sezame, otvori se, hajmo. Evo nas, stigli smo i u sobu. Ma nema, prekrasan ambijent. Kad god dođem ovdje, baš ono, ostanem bez daha. Pogledajte tu prirodu. Pogledajte jelene tamo. Ovo tamo su jeleni. Pogledajte koji su jeleni lopata. Pogledajte tu ljepotu. I mislim da bi bilo to za danas. Mi sad idemo lijepo raspremiti. Pa ćemo na ručak. Evo ti ćemo malo prošetat. I sutra ćemo nastaviti. Znači ovaj vlog snimat ću vam, znači od ovih jelena snimat ću vam, uglavnom snimit ću vam sve što se nalazi na ovom prelijepom imanju. Toliko je za danas, molim vas puno, obavezno se subscribeujte ili me zapratite na kanalu i pustite jedan like. Ćao, vidimo se.